Veliko je bogatstvo divlje faune. Sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, insekti. Taj raznovrsni životinjski svijet okružen nas u prirodi. Dok su kod nekih naroda ježevi, zmije, žabe, puževi, skakavci omiljeni specijaliteti, kod nas se divlja fauna retko upotrebljava u ishrani. U pitanju su navike i predrasude. I ne samo to. Potrebno je znati šta se sve od životinjskih vrsta i kako može koristiti za jelo. Pokušat ćemo da vam nešto od toga pokažemo u našem filmu. Puž. Vrlo je rasprostranjen. Ima ga skoro svuda. Samo se ponegdje kod nas upotrebljavaju za ishranu, uglavnom u proleće, dok još nisu otvoreni. Međutim, puževe možemo jesti uvek. Ako je vrijeme suvo, malo ih je teže pronaći. Tada se oni skrivaju pa čak odšetaju i na drveće. Za jelo se pripremaju sasvim jednostavno. Najprije ih treba bariti nekoliko minuta u ključaloj vodi. Poslije toga se iz ljušture vadi stopalo i odvaja od crijeva. Ovo čišćenje može izgledati neprijetno, ali ono je u stvari isto kao i kod životinja, na koje smo već navikli u ishrani. Od ovako očišćenih puževa mogu se praviti razna jela. Paprikaš, faširane šnicle, a mogu se i peći, kao ražnjići. Još jednostavnije je puževe ispeći na žaru, ovako sa ljušturom. Sušenjem na toplom vazduhu ili dimu lako se konzervišu, a mogu se sačuvati i u svežem stanju. Zato je potrebno da se iskopa rupa u zemlji, obloži suvim lišćem, stave puževi pa zatrpaju. Ovako ostavljene u trapu, čak i poslije 3 mjeseca, naći ćemo ih žive. Žablji bataci su veoma cijenjen artikl na mnogim pijacama. Uhvaćene žabe nije teško očistiti i pripremiti za jelo. Od gornjih delova pravi se čorba, a bataci prženi ili još bolje pohovani prava su poslastica. Ravničarske reke, bare i kanali bogati su školjkama. U industriji upotrebljavaju ih za izradu sedefa, a meso školjki ako se skuva ili isprži, dobro je za jelo.
Kornjače, barske ili šumske, vrlo su izdašne za ishranu, a kada ih pronađemo ne mogu pobeći. Odrasla kornjača daje mesa koliko i veće pile, a po kvalitetu ne zaostaje za pilećim. Čorba od kornjače poseban je specijalitet, jako cenjen u svetu. Ovu životinjicu sigurno već poznajete. Zelembać. Oprezan je i nije ga lako uhvatiti. Ali njemu se može doskočiti. Potreban je jedan štap i malo konca. Uz malo opreznosti postaće naš plen. Naravno, ovo nije jedini način da se dođe do zelembaća. Ukusan je za jelo, a po kaloričnoj vrednosti i belančevinama približan goveđem mesu. Tako 2 veća zelembaća mogu zameniti 100 grama govedine. Zmija ima više vrsta. Delimo ih uglavnom na otrovnice i neotrovnice. Sve su jestive, samo treba biti oprezan pri njihovom hvatanju. Najbolje poslužiti se rakljom i tako je opasnost od ujeda otklonjena. Otrovne žlijezde kod zmije smještene su u zubnim kesicama, dok telo ne sadrži otrova. Zmije su očišćene kad im se skine koža, a ona se lako odvaja od tela. Za jelo se pripremaju kuvanjem ili prženjem, ili se peku. Jež je već krupniji zalogaj. Brani se bodljama, ali mu se može doskočiti. Poliven vodom on se predaje. Očišćenog ježa, ovako zajedno sa boljama, najlakše je umotati u ilovaču i tako ispeći na vatri. A meso pečeno u ilovači već je poznato po dobrom ukusu. Jež se može i oderati, a spremiti za jelo na više načina. Po pašnjacima i livadama naići ćemo ponekad na gomilice sveže izrovane zemlje, veće od krtičnjaka. To je siguran znak da se tu nalazi slepo kuće. Ako razgrnemo zemlju, doći ćemo do rupe od koje se račva hodnik u 2 pravca. Na ovom mjestu treba postaviti klopku. Pošto slepo kuće ne podnosi svetlost u svojim podzemnim hodnicima, doći će da zatvori rupu i tako postati žrtva naše klopke. Očišćeno slepo kuće je teško i do pola kilograma. Pekunice su nastanjene u ravničarskim predelima, po pašnjacima i pešarama. Skrivaju se u rupama, ali ih ipak nije teško uhvatiti. Mogu se hvatiti na omču ili uz pomoć vode. Voda ih prisili da napuste svoje skrovište i to nam je dovoljno. Isto tako pri izlasku iz rupe uhvatit će se na omču. Pekunice su male životinjice, ali pošto im je meso ukusno i lako se hvataju, brzo ćemo obezbediti dobar obrok. Veverica, puh, kreja ili vrana ili bilo koja ptica upotpunit će naš jelovnik. Samo do ovih se teže dolazi. Moramo se poslužiti lukavstvom. U pitanju su klopke i zamke. Potrebno je samo nešto veštine da ih postavimo.
Za ovu klopku poslužili smo se jednim komadom poluoblice, mada to može biti i deblja daska. A mamac, parče hleba ili nešto slično što će privući životinje. Najvažnije je u svemu tome postaviti klopku na dobro mesto i to tamo gdje se divljač kreće i traži hranu. Evo jedne klopke koja se postavlja sa 2 kamena. Treba biti pažljiv pri namještanju da bi se klopka odapela na laki dodir. Tamo gdje ima kreja, fazana ili jarebica, praktična je zamka sa omčama. Dole mamac, a iznad njega vežu se omče od konjske dlake ili najlona. Zamke i klopke naročito su efikasne zimi. Tada životinje teže dolaze do hrane, pa će i na mamac prenaleteti. Ako se zamke vešto postave, neće ostati prazne. Samo ovakav lov traži puno istrajnosti. Što više zamki, to veća mogućnost da dođemo do dobrog plena. A meso puha ili kreje, spremljeno na žaru ili na neki drugi način, dobrog je ukusa. Zamke se mogu postaviti i za krupniju divljač. Ova je pogodna za hvatanje lisica. Savije se drvo i veže kanapom, a dole postavi mamac i omča. Kada lisica zagrize mamac, omča će je stegnuti preko sredine ili vrata. Zečevi se zimi najlakše hvataju. U prolaze kroz ograde i slična mesta postave se omče od tanke žice i okolo postoji malo sena. Evo još nekih zamki za krupniju divljač, na primjer za srnu. I ovdje je najvažnije odabrati dobro mesto, a to je staza kojom divljač prolazi. Savije se drvo i zakači za pobijeni kočić. Od kanapa ili žice napravi se omča. Kada divljač naiđe, uhvatit će se u omču, a savijeno drvo podići se u vis. Tako se obezbeđuje da plen ne pojedu lisice ili vukovi koji nisu sarađivali u postavljanju zamki. I jazavac je dobar za jelo, mada teže pada u zamku. Omče se mogu i samo vezati za drvo. Ali treba i ovo znati. Zabranjeno je hvatanje lovne divljači zamkama, pa ćemo ih primijeniti samo u izuzetnim situacijama. Sa ulovom krupnih životinja obezbedit ćemo veću količinu hrane, a možemo čak stvoriti i rezervu. Evo kako se to radi. Najprije se odvoji meso od kostiju, dobro usoli i ostavi da stoji 24 časa. Za ovo je potrebna i pušnica. Iskopa se rupa sa kanalom, kanal pokrije kamenim pločama, pa zemljom. Okolo rupe pobiju se kočići i opletu prućem. Kada se postavi usoljeno meso, treba ložiti vatru tako da bude što više dima. Ako meso držimo na dimu 2 dana, ono se dovoljno osuši pa može stajati nekoliko mjeseci i neće se ukvariti. Velika je mogućnost ishrane čovjeka u prirodi divljom faunom. Interesantno je da na kraju uporedimo hranjivu vrednost goveđeg mesa sa mesom jazavca, puža ili zelembaća. Meso jazavca, kao što vidite, ima više kalorija od goveđeg. Vinogradarski puž je i po kalorijama i po belančevinama nešto ispod govedine, dok je zelembać najbogatiji u belančevinama. Bogatstvo divlje faune koristit ćemo, razume se, prvenstveno u izuzetnim situacijama kada ostanemo bez redovnih izvora hrane. Tada će nam priroda pružiti mnogo mogućnosti da se održimo kalorijama koje su nam nepoznate u svakodnevnoj ishrani. Međutim, divljom faunom možemo obogatiti i naš redovni jelovnik raznovrsnim specijalitetima.